Bogajan Police Station ang kang kedam tang matijong ni phai inquiry ni arni kang sapor phai nar kebra chitima por malom japra langso hitia dung sang tia truck pen bike ka chitonga jok inut adi malong mat apran kedam lapen inut areng huki su pusi birta ribdun long birta kilong do na tengki ihum dio pani pen dimapur na thu sang ti ke pona truck NL05 D 0015 abang National Highway Home Kebra Sirkep Atwar Long Aprang Pen Kipasang Kok Lapen Ihuma Bike AS05Q 8423 Abang Ahem ka chidang bomahut sangtia truck anung anathu kepatong ahir kang dang rangajok Adimalong amat inut Jonathan Jojuwar Abang Apran Damjuilo Lapen inut ahir intang rak arengahu sonanglo Areng kiso bang pu aphan sekot pen kiso kelang ahem ponlo halapu Bogajan Police atum karjulong pen adim palidunsi Kedo anasai ceparideng ponlo. Asoy keme cho NC driver handyman atum bang hinida kajui pusi birta longpon. Kitilo da bang po ahem kawani asama sor sita japra langso ahu po ahem kedam hotsi laso ahuni pholo pusi police atum pachini thu. Bogajan pen anantirang karbiang long live.